Wanama mtaoswana ba waja apeli wanaba ha itsoni tsotsonga za tsendanzani rejeta apeli tinjati couper direct. Salamu alaikum wanama Jaimadi wanama mlova nikaora nsushilo mdambwani gamjwa parese tout de suite yao alafu kama sama parese amjoshida ni mjuen raneze salam sinau homonjia ukaya Shabana Athmani salamu alaikum wanama mtukufu ngani wenji shansu shido mona nize isimu mana yu begembabi wakati wakayeze isimu pia shani wanadamu watukufu ikaudo manjiarme direkte yinu ngamu mdonize salamu za Kiislamu na ulindia mba wakati ili risaneru waswili Bakar Musa salamu alaikum Musa Ibrahim assalamu alaikum Abu Bakar Madi salamu alaikum Salma Tahamada salamu alaikum watukufu ikaudo mashinda manjia harumaye direkta yinu Said Yusuf Said Ben assalamu alaikum mtosoni hanyonsi pia na wabamyezi Mungu lidungane harumaye direkta yinu haruma hawa ijo shinda wandu pia washinde wa jibiwe waishie Musa Ibrahim assalamu alaikum mbengoze salamu zanyu Bakar Naher assalamu alaikum Arafat Ali Yusuf assalamu alaikum wanama garjoli ndi ambavitsena wandu wanjie sava alhamdulillah maraba menji manama Bakar Naher Nolan Chico assalamu alaikum lindobna ndum tit sinau trenevan amjandisa tsialevan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد كوزي wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunda hoda mwe Komor makatika ondo na tsawanje tamkeinu ano alomonze mwe Komor wakomorika uridunga hakika waida haruma zemba wazaheze nyido zatu zinu wajau heze shukrari wesheao wananyasi waheze page mahususu habari za Komori kao waurenga ze message zatu zinu azipartage riwashukuri yao riombe yao kango wanono owenye page nonsi pia wakomori walo harumwe mabehewa ya kizihiro ikao ngwa ubonze na undani rombao mrimle no walio wajau haruma zenzi za zifungo ikao wangao pia ngweshao ze evenmazi jiriwema kati ya muso yanu harumwe Afrika garombo mnyezi mguri hale manza ruambio kaya watisetwa maya bati hale banu mnyezi mgu bahengu jori jaribu yaritoe haruma stambu ikaondori zinshio wakomori watukufu wanazoni wakomori twa malona maudu wajau gari halawe manza mnyezi mgu ya mjailieni izo maroshanyo nsipi ya mzihunde mrejei harumwensi ya hatu rijeri kebadzima rongowe rishinde rikomboensi ya hatu yande usoni holiho dedu na ya leo wanama watukufu ikaonde mnidungawe makatian anu ajohundu nga baada banu nga mumtosoni hezento za kikawaida za Kiislamu ni mwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sikatsa nonse hosonirala huja ukaya nga mjojabanos kwa leo haruma madaikao si sawuwa ni dobira mbabi haruma zenongozi husio haku wajau wa mujtama societe mahususu da siwana wa Komor rangoa lohonda ni mwe Komori nanu walobonze mwe Komori uharumo basaufu wahemesha hatu haukayanga mfikiri ukayanga simengoni mweze kominote nchashi kao gasina winji wa huwa na wakomori lobonze na waloho ndani wajitapili yao shemeshahe mkomori katu kirubasauha lefumvilo rifanya wakati harume siasa nana wajau no binadamu wa kibinadamu hatu rijebanu dona suriana no nikanafikira na utsaharijweze nzia za ushinda rikema solidaire hata ruwasuli harumwe mesha jimla haukaya ngamjota parantezi ni mwelezeni na yode madani hansi van mwelezeni ukale wenuza nongomzishi ya okanga zijirio harumwe Afrika nzidu yaho wana wa Afrika wajikombo wao harumale jeishi la ho wana wa Afrika leo yinu generation za nyumeni kao wahimi haufakuwa haurenga ila siasa iliwa kombowe yezensi zao harumaze shida zama hamrujali bongo kao hasange na mahamengo mitano ya pouvoir yene famia hae wandwao pia zoka zijujiri
yekakabatsi mwelewano wa mwishiliano baina ho wanadamu. Ndimana na kanza njema nule wonje ndongwe harumwe madayinu ilikeshwa baha. Si wana wa Komoro rango walobonze hatondani rekena mkurubiano na mwishiliano. Haina structure yonsi pia ikaonganzao lewo imiensi ya Komori basauhi. Haruma mwendeleyo. Na haruma focus ya haruma utowa. Haina ndongwe kaungizo haruma uziro nje haruma zenjema shaka zina ujaukiri kakabatsangu wa iliwa ishilia nao. Gamonao ze experience heli zirelezao na mtsowo na heli leori liyo haruma opposition ya Komoro. Monele wote na nuandua loo nazali haukaba nuketatso kalantize opposition ba. Vanu hatu andua loo haruma pouvoir. Ema nalewe inu Gabon, ema jeishi washinda wa wasuli bala. Ema na jana Mali wa wasuli. Ema na Burkina wa wasuli. Dabo ya kaya wa wanrikao, wanazijana, waelewana, waishiliana, warulitena watu halilia. Ila peplo ya hawe heli kaondo ilio, wajua ukango harmosongefu. Nsu aminu ukangabo manajeshi mkomor, haungabo mruwasia sa mkomor, utujuo kaheni wakati. Wajonenge jitihadi wawana neye zirumilo harumwensi ya Komori wana wa Komori wonsi pia ya aniga manzona be marangi ya wa Komori watsojo kodingoni mao yembari hiyo yoketi yodota tone ebenge yabo message ya manda yona jani behebanu leo yo message kaongelo la nao fraternité e solidarité e proximité ani zanongo izopia ngazanzao rikaane ukurubifu kena ukiri garjoka kenatso kiri harumwansi wandupia kebadzima shekara bangari fanyomba na ikanga siwandu kume netsokaye mfukare ngwa hadisoba zime mano wararu kwa na washinda nemana na lisao harma introduction hindi ngareje yo harma histoire ya hensi ya hatu ukahabahati mbi rikansu kaensi ya hatu ndongozi njizi eshue hasibabu fitna yondongo nziro izomengo nimweze nongo zalaani wa handani haukafitina yosawa na mriarwa hicho kamishi yao zo kazi jandisa leori wonozino harme opposition ido ine pouvoir shezo zandisa raha hata nduwe jarenge independence watsodoka wanandongo hula wadenda hula wala nandongo hula jahula rijaru male jeishi mzishia wananyasi wakati wandu wakahanzende wa uwe mercenaire habo wakautabishwana wa Komoro shamono kabardibala wa fitna lende liminyezo nongo hizo haina wakati wa jambandongo yanzai puengayo fitna ngukondo shahada shamando shautsinza tumbonanye harumwensi ya Komoro. Ndemane kao lesuala linu linusu ala muhimu harumwana wa Komoro. Zinundongo muhimu harumwana wa Komoro. Karina ujo wangala Yusufe jihadi. Haurangale Ramadhani. Haurangale Lukuman. Haurangale mrungwa jina harumwaka tikao ye solidarite no wazima kauti. Jaboko abatarumwa opposition. Jaboko hatuwalo harumwe pouvoir. Panubenge wanza warende njema. Shaha ilana mneka ondo wajibali ya kavati. Haukaya mboka ya nianzima somoja nehenabwe. Wandu kwa tsi nianzima. Kabatu itifaki. Leori jarundu bahati. Ebati rahunda hindi. Rijahal mwakarne ya generation kao. Ya utsina uvu mbireyona. Zenongo zinu zamba ndombi shazo njema. Hauka zenongo azali ya jaziti ya badala yaho wananya. Watende harumwensi. Zisababishe mkomori harundu muhala muha. Wanawenji wahe diaspora rika hunu eni mdu akaneme shahe hakahendomba hazini rejefami hakauja Komora tamria kajulo kaye mrindini leo inur jarundo shabaha shinu pia harumeti ze platformo zinu ngarirongo wao yabu ija wakati okarisane baba nwe mana wala wa waswili hata maishi okaga bon leo yinu mengoni mwandu kaongwa wale wao haku le jeshi la Gabon la kando la rengaye zileo uwandu wa wale wao wandu wa iliba de maranya ne diaspora izo wambo tsindami izonga zambao heni wakati na mdodunga Radio France neze media pia nga mjowishia wawo wakansi haru mwatoma ya handani ya ujilewa yeho jilewa ndai doka dangada wasa warengeye ziyo watu wa alibongo ya tolo armwe pouvoiri shawaba kishoka bahe maranya ngwa odingoni halafunga one diaspora uke diaspora bawo wakwatu safungu chashi harmazensi maskini ebenge yabo tijani mwelezeni banu kwezi wa Komoruka na mkera adi babanu ngasi haruma majimaleni narione uvumbabi banu karina ujuwa rifanye kinyume ya izo wanadamulo wanzo wafanye wande uson yekari jibali ya harmaze komporto mazinu yabona rilindoka hatowana hatu wakozi nusinderile lao
ritsolelo arisomesi warijalo batungara nzore evolue harmana nimra jina yabo na rilungeze njema rifikirize njema rendeze njema yekae comportementa yinu ya ukakarno joka ndo ili ramba zizima renda zizima shabale mzima ngudona halata joka rohabala ya role fitna behehula baheola ngudona halata joka rohabala ya pareola mambi na baneheli wamboke manzanwa ho bolto badi bala boto bahinge na manzanwa herahana we na zindezu wao deza ndongozini ebengeye ambesenga bandu kawo hanza zanongozini wazifanye hautsanzi hauvantara haudone ho kamide na batsi tende minde na batsi jane fikira na banunga bondongwe kawo hatanga bandu kawo wanza wafanye ndongo no kwanza julo kata ze fikira zilaundo wazitoa wo kwanza wajulo kata ze mali zilaundo wazitsanga wo kwanza wajulo kato banu bala wakaya na ulatsu kangwa ona uhara shandelo kanga bandu kawo simple omuhimu zifanyishihe ebenge kwezi kamrejeine lezokaya ya espoir yaho wa Komori wa uhanza wado esperokeza ajiri mahala fulani Mali, Burkina, Gabon, mahala fulani ngazi jojo jiro hatu yeke taratibu ndayinu yeke malezira leziwayo na urarifi na urabali ya ndayanu yeke generation ya leo kwa tushindo uona na mnendo wa jina ukaya leo yinuri sanga si generation mtito done sufe jihad na mwone ujo Ramadhani wo banaho wadiyo leo wanumunyi baraka wata wahuwao nusu ze metre larifu wa ojao na monokale wo yinu lukuma nituwa sanji ya usoni fatihu hanja usoni mimi urongoma nsimambiani wala tuwa Aisha Abdul Hamidi wakatumba baunge koloneli wadoka bala sandaya wadoba lo harma mnagaru jabone garde koro ambaba hao ne shofera yabo leonga mjojo kubali ni kebani ni sheizo noneizo ni zienshiri kensi banzima wanama wenchilonga maonondo andu wado harme mahakama moroni yabonsi wa micha abonga bwa huwangu bangu waenshi zenongo hizo halafuri kensu kanga jojo kansi harma wanando ngoja wanu sharitsone taratibu yokaya owaze wahatu no wadungabo watsirumani azalinai wende swambio harampa hatalonga o retreat izo zizitsanu na ziziraro kwatsuliwa halafuri kensu kerele vunge jorengwano wana hao waruditsena wa justice waritrete namna nziro rahana ye namnao wa babaho watretwa babatu wabaya hatu yeukana mozaje abantu ye armu ya urongoa inuba yongyo sila hanku rahane zirendo ao gabo anrikao wenji wa hao rambi abantu kaya bolte kangani na ndongona mchehun namdensi baho ambaramba o harumo binadamu pia ye mruwa handani boko ye utsahwa ye hwamba mndandazi sinde ulone mali mweshele yayo ladi ngoni haukawe hata wojoka na mali shama katiwe kuja tangorumio joenda bonga sinahum nikani mfano wa ndongoza daraja za juu na mtwangali ya harumasisi baba nema na ndu ambao wasomo ngabo magestionnaire ngabo makontable ngabo jau badi balwa babatu ngao nazema la tangabo zitishao makashani badi banu ngabo matajiri mahu wa dunia sho wandu waweka wabaze societe za hao wotindo wardi warengeze mali wajirumilia yode manambilo ka fikra yo muhimu aneni ndongo zonsi pia haukai izo ndezi za mali ebenge yabwe kanga bwandu kaweruwa na rijaba nunga rongo wao ngwa jihonzi zo kabanu horongo aketina mradi shando karirende yewe jawrenda batino fikiri njaparo nazo nongo zomba bahani yengo jawrenda batino ka mobilize longa sina besoin wa komoto risehonzi yani rimanifeste rambeni ndongo zonsi pia azo nongo izonga jojo zifanya batina mshinzo mpango wa ubazima izoka japaro kiri kaneze mali za hata wandu alole hada hata makati mruji programu ka mamjoru ma 20 million shawenda hula wotsenda hata hurumame njana bala hauhuruma mashashana bala haukende haukanga bala ma technicien wa hezo ndongo zile kao izoti domaine ya haho wehenda hula ngo oblijo jisumete benge ya botsanzani mweleze nukaya ekanga mdingo hushi ya nywana mardingo rongwaba nusia wanrika ongwanzo wakase ikaura hata kwa tujue helo mujtama wenda haungwa juwao shangwa fanyo kusudi yaudu ambana mjehunu rile mahuishia rifanya jau kabana ndongo za fanyishiha bat na akli ya fikra na batso jamduba ni anambie yemrulo na mali yatso kansi yatso do yende sajao watinoka kansa pang ne kangu pangwe akhlabu si satanga sihunu heni mdunge na conseil financier heni mdunge na ngena avoka hena mdunge na ndongo fulani wandu wala pia balatido sokari walandu wajijiba wadorenga mali walango balawa ha kompanya wahubehe harmeni ndongo wanzo wen ngamfikuru kaba nemi somo nema na hanso hali nindi yenge ndo tsorenda yabo mduka tsenda rende kijinga
ebenge kwezi tkanzani bila harimo introduction hiyo ni la mwezi twazaho wandu pia la mlane kabla yonja harimo madeka ondo yanibehara ye madani be habanu tkanza bwa Komori tizafishe banjuzukaya ngarjoja na mbembabi zenongoza uhusiano no mjiba sawa harimo maisha ne yanki ba heni mwana mkomori no ubazima kejomkin hokamu mwambioni minga mimaskini ntsina shandizo na atendeza abantu fikira yonkura hane ndongo pia haukahata limwambia na mwema laho ya hatu ye mrume wa mwando ye hamba mrandazi ye wabili mona haya ye wararu mtsahano hunda mikala ozambaba ye mtsahano hunda ngulodi ngoni ujoneze mali shewa handalide jotenda fikiri ya rezendazi haukandazi uende zao zenongozo nsipia ye wabilindo e wabilide mona haya parce que uo e kahashinda kansi hamanda zinule orientation mo opposition rikasina nada mubanu wajuha banu ejusane hansi karina henda karitsi jawa zali jawa lewe inema na wajawahi ma public ma komsa warengazila wambaja na wazikausa wazirengango wavaya yakongabo nisokambe se kwatsona haya yokazina ndongo kao gwajo ure mahizo shekamrungu joka hona haya yoyo sitaranku haukabo honelo wenji yabo husitiro wenji yabo hujinikela jirma yaho rekawe tajiri rekawe maskini shahujibarikishana zila wafikiri wazibalia iyo yono ndongo muhimu harumabea yoyo ndongo muhimu harumatengwe yoyo ndongo muhimu harumafana ebengeti jani mwabyenukaya ngasi harumwa mswiba haukaya wakomoringa lijitompeyo haku senati sane madenurje ritualiendo rihadisi wazini amandiso harumwa wotajiri kao sonti piasi wakomoringa lijujuwao ye namna siri lomanga kabatsi mrutsura mbwe mananya hatabwa hatermu hunika wandudu amboka ya ritsoja ngerelewa haukemru lokomori rahaka tushindwelewa ye taratibu ya mru lomanga rahaka tushindwe imagine nyumba ya Faransa yoyokaje haukangu tsonaze nafasi zaheze nyumba za hatu zaheze CPS kao banda la mru ya wahanyumba Komori lojoka sawa na nyumba ya mru pia nshomanga banda bahi na baraza lojoka sawa na CPS ya Faransa ba shaizo pie kamdondo amba mrumana nya ulokomori kanahe lewa ngujwamba ngaona rohombi kutswanza yaje simpaka yaje yaone ngeyambe ritsoja ngerelewa shekare ndo anzarido mwambali zekwedi jabo yakaya wenji wohanza wazambi shawo honi hawapewu hata nusu nendo alisabanu nsojojo ambilo kayenzo za horije hasibabu hindi hasibabu ngwaele wao zila aparansi za hatu haukasi wanadamu ndizo natendeza banu heni manadamu yehona haya sinato juanike hununa sangaine de hazini hatabu na mashaka yemba wakati na mbatsibwarepo njeno no wanizaya nsojo handu dinje honi vezila sangaizila wizo hatoa lokomori watsojo amba eola ambaka amanga yeyu hongurendo yabo nganzweke hamanda nyo wakati mvaoze sangaimende monzema mji mjamdenge mbankandu ndo hafu mva mwendo msirini ndenge sirinda hafumva mwede mkansibo plasi mlalikwe mashuhuli mve kostumu zila pia yosa waheni manadamu abonjo ndehe lanshio ngabwena mnahe jibaloda honi wekahoda honi wotitsashe koi wala yove pijama wala ve kiloti sharero habonze karna ujobala ze comportement zoda honi rende bonze senongo izopi yefo Komori dosomana halafuti jani mweleze nukayo Komori ngasina comportement kao ngabido heni mndo ajireveye ya elewe haukati elewo kaya Mkomori deja yekaji tajiriwa imrindini yekaji maskiniwa imrindini na zedongo hizo ngaziri trompeyo wenji wa huwa na Wakomori isababishale wo yinu wasi karitujwa henda usoni karitujwa pangayo haukaya wandu wajilimite harumanivu ekao balandu piangu wajitrompeyo haukayanga si harumwe mijia hatu nga si harumwe ensi nga si harumwe madavu gamina yakini okaya mengoni mweze ntika ozo uwazi wokangizo na maendeleo ya usoni watinonjia harumwaze kriteri za macroéconomique ya ukaya PIB, croissance économique, seuil de pauvreté, etc., etc. Shangar singorenga harmo ubasaufu waho mwaisho waho wakazi. Basi mengoni mwizo ndo utajiri waho wanada mwaisho harmainti. Haukama nada mutajiri, yekati ndo warende hajowa Komori wambango matajiri, wamba waka harumaezi webinani, warenga wenda wazita harumaze banki zabo nze wasele, haru watohanza wajojulo kawebi, watingo mwenshi hezeto dentere, zinji yao harumazila mali wazi place mo banki shwa nada maokwatu onesa ukweli wa utajiri yonde mane kao yonde puyamwando na nzori ifixe vanu
wa komori wa juokaya ngari jitompeo harmwandu na mbongo matajiri komori ye kamru hawa hanyumba komori benge haikazadari nsanu ngena na makatikati nguzungulio pala wandu walo mjini hula no wandu wa komori wa monangu aswamba remdo labala ye tajiri iyo emanari kubalwe hali iyo ndaula usiki nulobo nsiju donc urekemdo lenda pararu mabanki rekela mitsango kumena mitsanu ya renga bahanu shabo ya jaya waha ya hansinele gari ya shindo ndo juna nsole hali valo wandu mjini hula pia no wandu walo bala pia ola tajiri uhafulana lama tajiri no yotsinde irezumo utajiri nabanu uri johanza makati wanada murisane rudele wana uko wandu wao uwenji wajana kibri gwadi wazo kata zila wafanya hao zilenge tside marangi ya ukabanu ngari jelezao wanlorelewe yode suje na nzori bulane matso wandu wabasa uha ukangabona ndongwe kaozi jazita kibri harimanusu ya hatu rekade lobo nzere kadwa londani ngabandu ikaongwa tsangi wao ne maraiya ngabandu ikaongwa sedi wao ninusu ya nanyao baho wandu waleka washindi wa rais wafanya mbando ngoo wajua renge wala wawatsongeza waliyo hindu wawafanya hamabala wotsi wandu hindu wandu makabu hizo ngizo sawana zinu za azali no wandu wa siasa na banu kabla yo na mwandu wanu ngebilo baturdo jinamza haukaze komporto mazilo na wandu nusu ya hatusi mara ya komori ngazitsingo henda sawa no wandu warengoze zizinu werengamali henusiku namba ko wandu wa serikali ngwa enshio heze mali za hemaraya izonde ze nyushuru za hatu izonde ze transferi za hoa manga yode mali ya tola duani etc. donc wandu wala harmaze societe d'etat henia henda gusofanyama lila jumba lo handu zahe no hata hilo hatojodo shelo kabanunga bompadwe kao zwanza zibo harangi wakateka itsunia sho wandu walo yabo ngwatsungoru mawadui haukaya hata la majumba wa konso ayo no kwatsu ya revize na hiyo yoti twabia uo hadui vahanuenda wonda hiri wonda meza wonda ordinateur wahunda na imprimante utichokansi bala mdamu aho nezindu zila pia zandi sominyiha jaboko kabatsindu shaparoka eternel yabo sheri mwashikansi mwa hala dimashi jotsuni ngashi joro havisi ngashi jodzuba fikire namna yo renouveler sheri shile mwana nyhojoko jaurenge maude plasi ya hunde hira madeheli wa hansi zokensi izo kazi jahe ya armaze societe zatu amvumboze societe publique rienshio pia za administration na heni mbandongo ya daula demane kao yabo yo mto parentesi benga mono el marufu lange hezo dari jana na mtwangalie majumbarangu ya waha avant el marufu yeheli ya loleo enga yo namna hindi hata range ketu shindo tsobako hata hiri shotso remplace hiri shakaya ekemeze nivunzi hawe vunzi hanga mjoka nsari mahiri mdwanziha yekera ngenywe banyuha we banyuha na baleni sikwandu walangwa voto budget wanzazi saindiwa ebenge tsanza njeneleze simara yarke na kinireleo ye utajiri unu mhindi hakaya harimwe miji ya hatu hale yekarido kana waze wa hatu waka upalavan radwamba wa matajiri wawarika wa karakterizo kwa matajiri hizo wakaufanya yekale orikana Salim Mahamdu rikana Baruani rikana Mzali Basi rikana Fidali rikana wandu waka uwaziha hasibabu kenda ukaya wandu wao wakahonesa hashila wakanisho wakaushibenu wa harumwe maraiya nusu yao wela wa harumwa taabu yabo honesa nusu tukabonga na malizi nji shaika henda harumwa nusu ya mrikao hakika hakahonesa ukahanza ya enshi ya oneso kange na mbahindu nguipartage sheka utajiri ndo wa hanyumba utajiri ndo kaukena gari kunaka ushinda bake hata mru wa mji mzima ujoka ushinda ono katanga ona duka la kapa nutsome hansibala ula utajiri waho ya ubenefisie mbahindu hakika Mwenyezi Mungu na mkera adiri dwambila na zekweli na banema na nakanzana mboka wandu wao harumwa miji ngabo walona kibre warenga watana nyao unamonzi yani wajusa ombua nonyamiza noni kwa mono wanikaze nsazamaya bahari wa waha ungona garingwa pashawe zungulia haungo ndombe ndwali na mjokaba langanyi hamadu ndo siasa yabo Tanzaneleze nambe Tanzanele nambe haukayanga bwandikao ikaka janzara mbeze nrabo ngabo wajilelo na problemikao ngajoka hasilo wa wazaya hauzasulize fami wake consequence waiza ngo hizo kabanga mina ndongo mbili bana amine suja tusimaraia ngamine suja heze banki njoka uzamba bantu za Komoro neze problem zijiri ho wangu wafaitishi wao neze banki neze amali no wijulo harmaze banki za Komoro yonde suja abili harmwe madaya hangu bana shatanzanele zokai ngasi Faransa bana ngaremo mitsango mjoko wangu washindo wa hambani ba Komori Faransa banu wa wangu walo harma mitsango
shaheni mrianja banki hunu ya para wo winji wa hawo abwasa wafikiri ada shaka batsi mru parombahi rubanu hafikiri zindo ajwa wa shashi shaye manariba sa uhawo hata zada hizo rizivumbwao zifanyishi hao de mitsango ya hatu hunu yaboshinda ujuo kaya ngawe na faida waihunde kahunja harmwe tontin rahane kahunde honwe banki ya hako ganyi wenji siwa komori lobanu rambula nao mriato jwanzendea one conseil wahi ya tompata benge 5,000 euro benge 5,000 wanduwaunga bwa rejete wao benge 2,000 euro makati kutsupatio hasibabu hindi doka hunu zenongoa wozoti hama deshi hatu haukeshi hatu mrashi nenda fanya mtsango hani kwa 30,000 euro watinoka hakalkulaze revenu za hahi hakalkulaneze charge za hahi hakalkulaneze mrajo shinda ete harma mtsango wa 500 euro mwezi yengeila banki itsojo hambo katina ujwa hunika 10,000 rarangu ko jwamba 30 donc wabolonga jorrongo zane wanduwada sauhe wadwelewa heni tsolewa ya ilewa ya rense kibri ya ilokaya banuze tontini hani ya mitsango ya shi hatuinu yumi favorize wandu wenji bilari se bilana yaboke twanzeni ya reisi ya jiafanye esheki yaho wabaki ya tawo mtsangoni hau ya dono wandu walama ada tsandu alo hindu bahara shidarenge mtsango enda afanya jao walema no mtsango la washida waurenga dabora kubaliana rwandu mengomiraro hawandu 20 rasangi ya tomtsango wakansi warenga zuime ngomi warenga zuima jana matsanu denku hawarenga zuima jana 20 denku harumamwaha watsanga ujawe mapesa yo kaliyo banki kujajoni kiwa paske nganza wo twalili enga wo mrindi engoli waralinga eze charge ziloda honi ha hongizo ralinga yembe ndujo baki yawe bidu enshije ngese la jahambio ka ekaba ngojo ka baki na 100 euro yawe banki nukarna jwa hupatsa 5,000 euro jori libendi haujoke harma tambuke kushindudunga ila dene yaho liba wenji wa huwaza hatungo harma ze problemu hizo harma credit municipali hunu watoshinda taware nuveleze credit ze dhahabu zao zirengwao wawandu wa 200 euro na 100 euro na 50 euro na makati ngwa hundawe majinga songwe nkomiyo hasibabu hindi ndongozi njika onga mjozi benu wabanu rijisongao hawasi hawana ndongo watiti wa jojo ubaki mruya enshi haila daraja yaha na mdunge mada ya leo bainu tsimada ya utsojarambe msajaja na mafiti shazi ndongozi lo muhimu ndongo na kanzani mwambie ndokaya mwanada muraja rafanye tontini rakubaliana rwandu mengo miraru heni mruya tsango 500 euro rijuao banukaya heni mdondo yafanye prehar mwa banki yekati mapesa ya ani ya wandrikawe kupliongo atusho revenu ilao harma mbendu fulani wajoja heda wake na apor ya narambe 10,000 au 20,000 euro waidepozo banki wapatwa 100,000 au ndini haila namna waenshio wande wahule nyumba hauwa bande wafanye projet nraji wandu ajina ngamjwa kaya kabati mruhunu dingo fanya credit banki yetu wa 500 euro mwezi bado wandu walo harmaze ndongo za credit za haju za hula nyumba ikauma katinga mwenda watawata 1,000 euro mwezi au jau en fonction mbendu wa waganyeyo parce que demande banki wajo wa confia wapate mapisa menji show wenji ngari jijuwao kaya ngarenda wata rende kofidisi wandu wende sofenko hula pia hotsotsa hamdwa paswa mapesa harumato ikawo yerambursoma yaho ngojo kaurudi wanjeze mapesa jumala wapatiwa tsoma shashi hasibabu indibala usosonge hale komio donc ngwando hambio ka apprendre ou à laisser ngarupatsa uzuima jana matsanyu shango jorliva zuima jana mfukara yawe yale hasarandani wenji wa hatungo ndo atamba aketsu hise credit parce que wewe ukanele pupalo tsahema pesa shakuja kansi watu alia ye banki nungende ngora lingaba rumazenyi shuru zahema pesa wanipatsa na hizo nogwe kaunge bidombia shida jeleze yode mana rarejela noka ye mitsango ibaki shauka ya imdonzia wangu wenji wafanyidishi hao hasibabu yoka ya mitsango kabaja hato dentere kunaka urengwa mbahindu tsotido tsokembe ndu watsanga yonde mbendu jonikiwa masikitifu ya lioma ili ya handani ndo kaya nga mwandu ikao kwa tuja wadiba ila mitsango apre mrungurengo mtsango hatawa hata habadili makazi yenzahe hatuwa na nyaru mwa problem na balaze nongo zila yeheli warengo mtsango wa 50,000 hawa 20,000 hawa 6,000 hawa quelque soit montant ya karmo mtsango wendo wajwa wafanya projet jo kabala bahema na nyoba he balangene zahe za mkalanti za jazi fanye yekautso fanyo kangorengo mtsango utrawe udhulumwema na nyuho yakeka wasuli bala wa wasuli bali bala hufanya ndongo nziro kabala baho hubloke maisha ya wandu wenji dingoni bala hutraze ndongo zila halima problem na wewe zilade za husongeza wanshata wa undembanyo ba wafanye mashuhudi hawawahiza mjomba etc hawarenge mana nyuho yanja bana
wanadamu wao ngebidiwa handani wajulihani okaya yoti njema na zenongo izo ngebidori zindule solution banu wandu wake hamadeli na babanu wakatunu sarsonge wakomori wenji ngwamanao hunu ngwaremano hitima ngabondondo ngozi njizijiri banu almazenyi dozinu hasibabu de mitsango bado wandu watsojansi makrapili okangwa jojo nja mitsango mitsanu ulawa 500 ulawa 200 ulawa 300 bilaru kwa tujwa wala ndindini na balangu libwa 1200 euro au 1300 et même si nguli libwa 2000 euro ye famille yeze charge za ye nyumba yo wana yeze imprévu yo walo komori gengo tsojo ko libwa 1500 euro ndi wanje mtsango wa 1000 euro kukansu join shijar mansa mafaransa yawe ngeri kanana mna yodo identifio wanadamu ngeri ka hamadeze banki lwando kendaba les fiches de paye uji ndaba mbendu libwa uji rone ses charges za woda yoringwa ona parce que abezo prélèvements inji izo des ajodo tsongeza batu namba wewe usanga una mtsango wa 300 na mtsango wa 200 hula na mtsango wa 100 hula wasinaze nkumbi za heze 50 ne jau karna ujwaru tarmo mtsango una ka au bout de certain temps kuna ushinda uonoro mtsango na bo bloke wanro jina kairusu nzuhi bidan ro wasili harma daraja hiyo kebidan ro do jidentifie harma zeno ngozinu parce que ngazitao problemu zinji ngazirejezo wandu dingoni ebenge hautsahanda je ni mweleze nukaya umtsango unundo basa waonu suya hatukomori ikari jari kubaliana ritanga honde wahemba nyumba hauhande hudo mnagari hauhukaze mnaduka utitsone mana nyobo ya biro mjini humjusi zambua huona mangunu kio hauhamba balanga wetajiri na balaze malizila wizo zila malizandu majana mwatsanga faransa wa ubasa wa uke manadamu ushinde mweshi jamana nyuho yabo shinda ujuo kaya emruola ngawene respe ya wajibu ya hahe ya ukaya watsina bolt watsina fulan njajo kati wa Suliban ngiyo wajibu kubali haukaze mengo hizo zote zinzifanya onwa heyezi wajuho werengaze maliza hatu wejinaimisha wenjaharma magari manene we wahano bahizamo handu zao ike hama balandu walangu wajibu wao hatami wazirimi jao na balazila mali bozila ngazibao zilangizo grave parce que zila botsena ngwazibao shazila tisalere sheza wanu zinumali ratsanga rakubaliano ka bolto rifanya mtsango wa 300 euro banu hurenge mathala ni 6000 euro konde hule mnagarube hakomoro uchito niona hukahama balami balanga sarmo mtsango mzima valema pesa hangu ila mengo mwe anja harmale gari benge ngo joko jonda mburse shajo kema na wenda haraka onde mapesa enge honde nda banki kujajo ndo wakati huo haukuja jo shindo ya hunde hazila tabu zao balango felete ke bavuni no wasili donc unarinikane mastehi yayo wakomori rangule ona rikubaliane wandwajo kenya shinde ndamba nyumba bahanja haruma mtsango ya kubaluka wala ndo wananya wa mjini do wa masulisha bada yonde mana na kautendeze introduction na bokaya ye solidarité yode ndongo kaonge bidio ikai haruma nduma maskini harumansi ye kakaritima solidaire sheni ndungu anzo ajikai enari fikiri mangabanu yengeka bajakaze tontini ye namna rajo kari wasuli komoro washinda wasuli leo nsu amin hujonjila rali 100 euro mara mangabi hata ushindo wa henyumba komoro hujonjila 300 euro hata marangabi mahamingabi ujoshindo jitsinzebie wende wa henyumba daramdari denu rudulozi shango no mdungu tsofeleteke ha privo wana njaula rikubala na ndishiri ni bala mengo miraru risanga mahamzima bala rimnika mwezi harenge 50000 euro avance hajoja do rembourse watina mbato d'intérêt halafu harbitsena harita harmo problem harma wakati kao yengeze mali zila wizorando ziplace bank yapatiwa hajoli bamenjira hana ala sisirfanya mtsango parce que kabati mduwanu ya parenda banki yatso para 2000 ya liba 2000 ils ont besoin des banques za kisilamu shahunu hata komori ngarjo mambianezi jirio kabati mdu ya parofanse ngo hizo ebenge kibri na isihe wanduna waishiliane wakubaliano kabanu richahunu reulo komori ulo harmwe mitsango ya tsangiwa ya lola na titono karibala kazamu harume benge bale lonsi ni mabala ulakati mru na ila mitsango ya kimji ila mitsango ya kina mji ila mitsango ya kimraya ngio wajibu wanadamu pia wajimezure parce que watina le titi le kukalitsuhima watina le kule titi kalitsusisindia donc wanduna welewane harmwe principe hiyo bangabo wanadamu wenja aba hayinu harmwe miji ya hatu wajiono karibala ngwao jau na bongari juwao sonti pia helo andro revoluer sont des enfants des zangu ne zangu des arasulish sont des zangu ne zangu des jonasulish pourquoi wanduo kama otan wadoji wana hamabala no ye kanja mbiwe ya hangu na wasuli bala wa wasuli iso zimbwa hauti fikiri nayi
haunjo ndebe hatina elewa yekeza ho zumba za asulishajo kabala na ingoni mweza nongo zaho za asulishana bala ngabo sairo ya paro njabala ya mru fulani ngabo na sairo ya wasaya njia hata wawasuli jabo koba heza hahe hujahutesa ero ya haho abodo bahana nzoni moneseni haandani zenongo zinu ilirelewana ezabili amanzo njia harmwandu wajibona wa matajiri haukaya utajiri timru ya wahanyumba benge huwa hanyumba ilona chidara mdarde ningabi benge hulu plasi nsani moro nuwa hangore ngo mapesa izozi ubakishia shawo tsutajiri ye matajiri ranzorone komori hauka utajiri shinindu utajiri wa yimdulo na mali na winji wa zindu arubi magari anyo shifrewe haliyo ikanga we na zindu mali na zindu zojo wazotajiri wejo katajiri wa zinyama wejo katajiri wa malongo wejo katajiri wa ndongo fulani show harumaze nti wandu wabasa uhawenda usoni wa utajiri wa hao wouonesa haukawo titore ngazemali zila nezindu zila wazehansi henulo na nyumba hunu yawehe taraha na renge mapesa habu entreprise hata wanra hazi ngwafanyo hazi habasa uwa lade mana juzibona kauvumbwe ngada ukaya sifanya posto yangu yabo sione soke ada na ruonena mnasi wana wakomori jo sana ribasa uhe rirensi rangaleze longo za kaujiri juzi na tie posto banu naonesa nsujwa hula Somali nchwala da hula naonesa naonesoka wanutsa wanunga walimo basa ufu wa entreprise tazinu zisonyao même si public c'est vrai nga wambelande serikali shabanu serikali wo manadamu avant tout banizo azalia to shinda yao nafanya sebe hato nafanya taina murwao nafanya mraji nao nafanya yebanu sisi kabatu wale okaze malizimu ikao ngabo wamba banuka zodezi wa hwemiji ngamjoko ujareleza neno na mkubalukeni mdulo na riali ne circule ye monene circule jo basawa enti haukeke moneke tu circule shautu hamsu kamboro nge malongo ya hohensi dongwe kaongo lindwe mwana ho ya some ya japaro jiwashia wajojo litara hani baba hanu renge mnariali ubasawe harumandongo fulani hate mwana joko jarenge aruwa hai izaema litonchashi unuze patrimoine zilo hunu wandu walona zenyumba otito ziansi jo waduangalia ya bombri ya sakura mali ne mruo kuna ujua humono kange na maliba balange na hoteli ya zihula ya fanyo hazi bale mrola haba restaurant mala fulani bale mrola hulu maluka benge ngayo franchise shaya bala franprix au monoprix au jao shabalange bohari balange na mapesa tingwenda bala hatandwa hazi hiyo uonde ujone setajiri mkomori leo de mwana damika wandehori ya heze amali za hahe ekange na nyumba yo ya heno wana ahe naye ekange na gari yo furaha ya duniani ya hene wana sheshi johone sokange na hindu de shijo usababisho wenji bao hao washashi wala wahari mazila tabikao duanshio rikaho na mzee wa hatuma habudumda dad hakaudo himilie zile weni wakati ye wabasa uwa na entreprise ya zibua rikaukubalu kama hamdu hakana mbahindu na balaho kana mbahindu tukabalaka tsula neze banki si o wenji wa hema tajiri wa dunia wandu bawalo nadeni eboro no zensi rangu zensi zitingo fade ne mjo hisha Faransa mwishe Marekani wa wandu we milwa hadene hatarahane komoro sha omwe zila dene zaha ongwa onesao la utajiri wa hezedene wafanya haukangwa basa wawe maranja wa hao ngwa kreyoza ntu so mahani baba fanya beseba fanya signal manganzo wandu wa TZGM donc amjenda haraka ba manganzo signalewa ganzo wandu wa wasuli harme sansio ilo anadamu washinde weleo yodemana kanza njia harma zendola nambuka na mtafadhal banga monokaya hakika mimi njajojo jabanu ndemeada haukaya nsujo atijorema ada njendu dendabi sitsinde bingo jabande farrangu mbae koko jau shamto joka sirandi sarangua bae hata ije hundo wa huu sonongo zopia wazifanya rizinjia abomro amadami sina ujota wazanongo hizo ngwaja ili harmaze structure za kiada baleke tswada wafanya balazi hisa sinango mwana zitswada horula armema la hatu yabokarna ujotawa yemsu fanya dobaja fanya abwe kancha zifanyo hamna malevu ejo kwenda afanye lo ko wajombano wazaze no wabaye no wahu wazifanya onsipyangwa abahangwa lindori fanya shanga bonamna ya ukaya hakika rinjia haruma foli haruma zenongo zinu ngwaja la waja wandu banu wazipe sharafa ya hazo waze generation zaba hazeada yeheli radwambiwa neheli zabaliwa yoside heli zilio na msona mru amamba balu kumana yebala bayengu jwamba ngufanywa ada yondendi bokwesho ya jonda armada ndo mharu maula sare ngakaza
shilande shendu shitsingo ndelo ambiyo bala do kai tofauti ya hatu do jo vaze ngozila ye katina to vai katina tengo atso libira nabo babiri maraisi banu mabani ayo watuzifanya wastehize ngozila wastehize ngo yeheli ya heze ngozila yabo deja bo quelque part c'est pour la pengo ezabili ngada idoka na jirma mhuda honi de kofanya yeke muwafanya watitiwa kwa ne haba haukabala basa wafanyishia zeno ngo harmale da abangu aja iliyata ngabo wana wafanywa da roa babao jafani ngabo wandu wahimilawe miji hakika mrwarenge muoto wa mji halola na bala mjomba henge bobangweni mruhenda halola na bale mhuwa henge bala pourquoi parce que abahe shida hiyo mali yode mana nakana mwambia nukaya uharmuandu bokowo honi hadahoni bangada mrandazi mona haya haukaekezo ngizo zinuka zijajodo jiri ebana abamdungo dombiwe ngebane mwanashi wangu Andrea Hefari yemi chijo ndambio nifanye nundende ko daraja wepuha ekema na shwangu andi hantenda halo laba mnalole nifanye ekango ndo yalole bala santende yanga sina mahangu kazo mharuma ila ngamkonsibo bango nine monedu nga nowa zitsinzo harumo mjino handarumwendi no huja ebala mamna ifanye nirende valesa ila mtsoni nafanye ndongo ni valide titri ya ndongo shashi la sharafa shipuha donc ubana bade manamba ukaya wanduna wende haumakinifu wandu waone zilo prioriteri harumwe maesha ukaba nizinu karne wana hatu wajao kartuje kangwa jozifanya karitu jozo wa johelewa harumwaze nongozini karitu jo karjo ko shindaru wabaliata wekubali oli ondeli ya sapu la pengwa na banongo ajonza wajue histoire yenga da shinwindi ye valeria hayo hindi basekane lanzaru wa kensiri wambie ye helira somano warizaya ngwajamba shabo ngi harumwe contraire haukatsa webo tonto haubo papa ye manashaho hasafanya na bala papa tsola kajafanya mbaye kajafanya et pourquoi lui l'a fait et quand l'autre baba parce que lange na mapesa mais yaboke jadunga shila sharafa donc unganzori jirejeze limeleze nuka na mtafadhal waze watende miji ya hatu risani baba nunga monongozi lo muhimu wandungu ambao ka gracia henga daritazi kombe lifanya jau bese hizo zikaya shabana mwedemo awone heli zonongozi nzilio armwe miji na mimi ngamkubaluke kenga daizi ngaroheli abidi yekari jahar manamna ya utsahari fanyo reform ngamkubalukashi ndeshendusha jori saidia badala yahe ensi we rumao na ayi wandu warengoze maliwo hila yekanga bo structure zako la arme miji wafanya reform harmaze mali zahe zingada zifanyishi hao ye mapesa ale menji katswenda harma consommation shange investise wao harma mendeleyo ngamina twamayo kaya kabati mzaza ajondate dhahabu credit municipali hawia temeki ya rengwa mapesa na abonga bo mapesa ajojo bariki shandu pia wale harma taabu sneko wanaha tuenda wasoma wajowenji wajuhamo walo harma ye migamoroni wazunguli yao wasawa kansari mazinyi pando mijini wadunga abo wareje harma ulevi wanadamu wala yekako ilirikubaliana tsindezi jirio haukaso ntipia ngaso mijini zenongori tingo hambabo tasina bo joni leze mali za mje hili zitafadi wao yoketi na mji fulani hau mji fulani nga mziju wao ekale wenungare ndo rahime ngari lozao amlozo mana mshwango amlozo mjomba hangu na mbati toa zuima jana fulani siniko mji wado mji ula kwa tina kieso ndo wahensi wajewe investise haru ndongo zoka wanduendele usoni shabale kamjingo ambondongo nde kaba wa hamsihiri haubara jiso abangwe haubafanywa fwaye ashe nsambabo rifanya development mji na huno wanangu ndo wake nsibala wenjezo bure delinquency renge heni masuri shokala wa wana wala watila na zononde zefanyezi jaza mabangwe ya utsora mahiyo na urema ngoma na hununga wajoko kama na maskina arumumji yendeye yemrini hauyonre baki katina wo mrandazi zemaliza mjika zinaka ushindo investiso bala za msaidia ashe nsambendongo zoka emijinge buhao haruma wakati kaongari kao mijini hatu shabo karitu shindo wanisa hatarawo na arumalejera wandu warudi ya zema adiniza bakari mwema bjera zarumishiha zata mapesa sheni ya juhango ndo hemi durangonze mamjata ya sebo pare juba lomba gari ya pashaje moroni ya mijipi ya bato wanu simambiani yensi inungio na 60 millions za wanadamu ifaransaini wandu walo harumwe fonction publique wa 5 millions wanadamu wandu wajinanga mfikironga renshioje kuno wandu wanje sidema fonctionnaire yenga mfikiru kwa wandu wangu haruma ndongwendi kwa nshio haruma ze société privée haruma secteur privé haruma za service wonjingwa afanyo haruma za haruma zitanda wasanga ribe yao wasanga usomishana wasanga haruma ze haziza bundo walanga haruma ze hoteli wandu wala tsinde serikali tudo afu fanze ngozi la pia
vanu hata ze komuni wao wojo wa create emploi vanu yemeri ya mbeni nemeri ya nsujini nemeri ya mitsamihuli ye mabavua yo wojua wakansi watu alili ya hala madini walonayo uharumale bavu nezemali wa hunrao wakeye hazi za hele bavu bila watino leo kampaka serikali haukekani ndole wa serikali bali ngarjo faya abo baiko jwambani sama komori izo ndezo nongo na kojanishemezeba ni mwambieni kayengeri fanya namna ya uhuisho watsona watife mrajo hede harenge mbashi ungabalange na shwahe walobala emana mshwahe ngebala leda hopia litwa memba shunga ile mraji jusa moha uhenda fanya nyiganga warendeje harengele da hola hozu hendani kama na mshwahe bani hahe bahari ngwanzo akazemu haruma haranse twa maila pia ifu na balaka bala mdama hakajatsa haso muunda kajatsa hasa mupuabwe kajatsa hasa utsimbangama ya jwamba minerali jana tipuza mengo mitanu shangu twanzeni shiloda honarabi zende hatanga wandu alo Faransa ngwafanye mahayada kainu sahunu wajakomori wajijusamo warengemada honazunga ozuno wafanye adaila zenongo izwadi swadi hiwo president mando wabira hakahazi twalilia hashashiza haukabane principe wa muhimu denia bane yafanye yali swadi ne yafanye wakati wazali yatinzaze mbejana ne yatu tinza tanzima kwatu kazomharuna kwatu amba wandu wababa kwatu naleza lejali kwa vaze ngozila ngwao sawa donc ija wakati okaya zenongo naziwa no mahaunu nezetabu zijiro harumwe dunia no usikinu lo harumwe nsawe ni ajahunungu shemezo heni akanaduka komori libalwa hakwa wanjingale ndo hula hatelo ne mnaduka kwa ngale ndo ripara hata bilari mtsinzitwama na balange bala hamihemna frigo hujahunu kuna hono kola de mwana hangu mumrani haude mwana shewangu wona mona ne mnaduka ola na nsojani mule mna frigo ini msedie babala ne dabala le jwali wala ngamono le joto balada bonkore je tsirengemba amajitsino hata njoko donda zalali kumeni mnike shangari sao hula rendel zingamanyo alo hula rijahunu dijusambua risi hula rifanya jau bahula hula ngwanza keba lenge mdubari havasiri na balesiri ila ilati siri alafuandu pia wajitatanya harumazeno gozini donc unarjikalme riwonezi ilona faida ya hinyonsi rijifikirilie baba anuwandu ojo wajifanya ndogo zao zemali zaheze mashuhuli no wanadamu waheze mashuhuli risane baba nu uyuwawe mkomori haku unujira mimi tijwamba haruma proposition harumazeno gozini kaya ebanu kejajo ja wakato wandu wa mjibo wao nao kaya ritisoda mbokeni mdungulolo heki ya salo ne mapesa ahe ya lati mapesa ya mrukaya lange na ukahala na banki haye hata ya balaha ja mrati jitrompe ziladene ya mrufanyo shuhuli hauboduka haufanyo societe hauwaho lange na ndongo mbili ndaru ya renge mapesa certain ngene mbaba joshinda ya yehe okonti nanga mjona dhiribanuka wa wandu wa shashi wandu wa komori walobonze heze charge neze tabu no ulezirlo nizo ya joshinende abwe kontaba junde na 20,000 euros hauya junde na 50,000 euros zondrabu ondutsingo jamba ndrabu shaye menji yabongo tsota harmwe mitsango abongo espero mtsangwe katra hilo yabwe projet imenyeha yabongo espero kaje ndia one conseil wahi yamfanye mbandongo bala yarengedene yabongo espero kange na mitsango ya mjibula ya njia alindende yarengani kemrema hari au yatole josamindu zenongo izongari jijuwawe heli renshio shako mrushindwa akana mbendu wane garde hemi hima na kojo ambangula umundu hemi hima ne heli rijwawe hele nsinulio henu sikuma hawa haja charge singo hea na problemu zezidi yabo ritijeri jujusamo mru haka kashindia realizo kabalanga mina wanangwa lindao shamru ha sakrifie vya ho wana hene yahe hasibabu ndongo kaungabo namna ya uvira batino kauduzuhe ebane manemi jirto jwara hansuka ya ketsi na mrulo na zuhima jana matsani ketsi na ulona zuhima jana 10 ketsi na mrulo na zuhima jana 20 ngari limiteyo kengada ya hato mjini hunu wo winji wo kaikei njide kamrwa jana zuhima jana 10 mfano hadisi awe zuhima jana 10 zo saswari fula ngondo wajiwa ni se hata fami yaho wandu wafanyondo laini watile hasara ya tsini mazuhima jana matsanu fungo na hadisi hauzuhima jana marandaru ebenge zuhima jana mane zinje harumo mji ekazi nja harumo mji abonga bwena mnamji bawo wajoka uswari fuzeno ngo hizo wanzo waleshile oshahao shabake namna jonja harumwe masanduku ya mji iliwo mji bawo basauhe wana walobala wajojari propose projet sirika bushini likausoma risomo pisi garanzori bwemna boulangerie hunu mjini rijwanza ni sanduku la mji barendo enda making wajori pashe iso na skartina mbahindo ndare hensi yabo garanti na mrisedie mripatse zima jana manebanu rende bushina urende Senegal urende shepanda ubi rulemba bizazi nduzinu rijezatu Dubai
rijaribu mna boulangerie woi mrinike mwaha risane rimlibe na mapesa hanu bila wati na entere na jau mbasa wowa na wao bwana weka wajawara ruwabwe boulangerie momji washindi warengele bavungwa alimenteo ya webehe walimenteo lisawa ndahele bava umijimira ruyabo hata wajoshinda wondandro mijini watu watambazi na dozo mkate yabo watu ambao shomera waje waili bao wambe siri kabo nzeri somo bundo haunga sina societe bandu ajanzari bwe bundo shari puzezana na bori jwanza atari lwajirisa na mrisede zima jana matsanyi mji ikangabo mdulo na daho yabo yalitoweli kendo do ndini yaho yabo ike garanti wandwende wapatso zima jana matsano wende wahuleze materieli wajado rengazi hazi za miji na rebavu wefanya werambursa la mapesa bila watino kawakeneshi haya shoka mekingo ajoka ujata warengele daho linua luze maudu izo maliza mje kazi basa uhehali ya wondora jwamba bora halafu wandu waone zila hazi za mji zilo muhimu kamna ujauransi lekoli yevuje ikeya wata wanako atsuenda baba le mvange nyao kabati ba kabati tablo na hunwe misiri nga wata watsuenda waswali mso zingara le girilo kanga tuanza rikena misiri mitsania juma rikena misiri minji rikena faya nsanu zorema ngoma rikena mabango yore makarata na hunu yezajo jamaudi sisababisho wana wende usoni kaziti iyo yo erreur grave ngari zambao donc yemana namba wandu walimiteze nongozinua reforme ya dendi dokanga monao kaheli mdu ya jona na ujira balaka tina balangu jizinga manyo lewe inibidi afanye mnasashi wandongo fulani alisoa ndu wajarmo kumbi hawibidi afanye mbandongo fulani ho ndu wajo majilisini amazoni fanye zatu parofanywa ho mjini humu bala ngondo yate shambo wahebwa je ulo na ujira naye ulo na uvantara naye henda jilisi hasara haringo nza afanye juma oli donc wabundwe faida da wala waze walobala watire profit werengoze malizila no wanduwe tema pesa oposhoni sanogo hizo ibidika memu wandu wasani wakensi wazitwalilie walimito kaheni ndongo zatu husiana nengada ya aswid ya kaufanywa bana karinojo jarizitie minye valeur ya hengada haukaba hengada enda taba hairende hamduka tujamba yongada utsingada haukanga bondongwe kawata kazijaka harumwe valeur ya ngada mrungu zono mahala leo makatata zende ngazikao hamazidwa haukanga mwandu wafanyo ndongwe kao kazijabidi zifanyishie ngarizono harumaze video harumwe michi mrungu ambu ebalo langwambo ebala zenogozila ebale langada ebala ilahindi nduna wehensi wakemakini wajue emijiko lwandu huwao emijingera jihao wanadamu ngondo kawenji shawandu na asane washashizwa ndo atsinje harma hasara bila karitsu one valeri ya hengade heli ya kaukaya yabe serende ha procedure okado mutso valide bahya kazo maruma shatsi mabiani banuze valeri pia zilawa ebenge narsane restructure risaidie parce que ze banki zilo komor yonde sujet ninjiao zirende hawizi mimi tsonome kiwaja hunu nsuju wabanja paronda bahati nenda mbari harwe mabunjilo ya hao shatselo kame kiwaja hunu nsuju wako jawa sahe makliya hunu habono kaze nongo zao ngazire jodi ngoni nsuju wanga ona ndongo za nyumeni wanzo wazifanye iliwa hunde unji wa makliya wa wadhulumu jumahela ndo wadhulumi wao na bonsi tsovumbame kibahi baze banking zo zinji shamjwandi sahar maze transfer za komori mrajojo weha mapesa hunu ya mapesa yo mroya behe yende alibisiwa riya mathalani hube haula mlokali ba €1 hauli ba €20 wende komori wende wafanye kwa triple libiswa €100 hata makatinga bandu ambao kairutsi ntine monogramu ba monogramu eti abawe jahuntsena ngware tireyo yebane tofauti ya riya na monogram na mala hundwa jina ukwezo banki za komori kutuyabe ha Dubai kutuyabe ha Senegal shaha komori tizamba banuke machinwa Chateau Rouge ikaho ndio hamba le kartolando virali ngabi hamba 1950 kuna upula bwandaji wa biloka 15 wotso hamba 1950 haukenda ukawa sawelewano kakarna ujomenya ye biashara ya hemrwa jina na boso ntsipianga ba ngabwe concurrence bien sûr shanga bona ndongwe kawo wenji walandu wazima watsafanyo hazibazima ilaha ma societe nzima wakubaliana donc zenongozi lo komori kazitsi harma concurrence ni mndungu tsotire profe heli abidi yabo izonge bidora alerte rambo wangu kakena ukiri ukale woyinu si maskini hama komori ndungondo yapatwa mapesa banki wajuawe niveau de vie yaho wa komori muzamba banu so ido pauvreté yaho wana wa komori ye komori le weni asende ya wasuli harma 50% yabo yo presque de moitié yaho wa komori wanshio andesu ya heso ya pauvreté ikengala hakikale o banki ngundo yake nsi wo mwana mkomori na mwana mkomori ya mtwalili yo kange bidonu ndenzi yata ndengele daholahe bana mehamili
njeni mnike bei ya humpata mapesa harumwa nyushuri kaunga mjoka ya vanu na wakati fulani kana ushinda unde mapesa ya rejezi yo wandu wandu patwe mapesa unde bwana ameza popolovoro waonawo kata Mungu konsaba atahenza hate na ulikatsu hundu yala mapesa zizula zuijana hauzui majana maili wazirengameki wenda warengeshunga watarahani hawarenge dhahabu wenda wahansi wambilo kahe ni mwezi nganzo uje na zui kume hauzi hizitana na bala kutsushinda hata ondaralishifu kutono kawa wanadamu ikao kabatusila muhanda ni bohari na sila banga si harumantsi ya Kiislamu na hakikanga mjoka ze banki zilo harumantsi ya Kiislamu o wenji wo haramisha ze enterezila hakwela riba wo wizane mana wahajaru mo silamu dokeni mraunre haki yake watika ujoshi mamnyao bila keni mria hunde faide ya haki halafule wa inunga likao harumantsi wandu waloko moro wenji waboho ziunga waboha atamono fahardini hambeza he dhahabu ilabo ilaka jatso ambahare ngwa mapesa hatonda etsa hendo ndirenga uziwa pourquoi parce que la dehelo wenji wa jouer yo harmaze ze banki hizo wawo ngwa elewa ngwa twalilawe mwanadamu mrumzaze ndare ngwa ni conseiller hansiwa yambangwa nza parezuma jana matsanende yanja mwa biashara ya muzi sayonga we mrini ngami mru fulani engaona na ngabi manganisina yewe mweshije miwa sheli fulani yembe ndwo ko we usiunda usiku harumwa mwezi wo hushinda hutarali ngabonko deni amishitinda tsitazui kume ntwalilie ulona nara rusomeso lo jawu parce que zonde ze revenu de namna yonshi ukatsufanya hazi shamba ngwanzo ajirelance harumwa ndongo hama anza ajilance harumwa ndongo amalizo engaona mbendi atsi hana mbashi unga bon abo patsazi majana tsanginga bidora nzeshunga shaho shino jeneza atune ndini skensi bana heni mwa mwezi nganzodo jana zuizitana na wengo jwe nivo ya heavy ya komoshi ngojuo kemrola kana ushinda sur mayare nouvelle ni wakati ya jodo jaite mapesa shamtso hansibalo wakatula usikamtumtsa shamba favori yokaya no ngaruni koshwa bahari fano ngo fulani ngaba kompani matsainu ngarubunguzi zawe den rija wakati ngo heli fulani shawo dwenda mbiyo hate mruola yake kashindi yaro nouvelle dhahabu no warenge wajulize haukeko wanjondo anza kensi watu alie wandu walo halmaze banki wahansi ziwao zezi ungane ze dhahabu wowo wodo kuwa kazenongo zila joka uhisa tamnungu jamba ukambesenga wandu wananyao wadingo nda wanzi halisti wado jua yensuba joka mduka jashindare nuvelela dene uzeshi unga wahule nduna tunde wajue basenongo zopia na hiyo yotiki binadamu donc mkomori wae hatosikini shai mkomori amandai yode manna kanza njeni mwambie nukana mfanye hadhari parce que banu ekari kubaliana izo ndingo insiste banu za hemiji mwono zenongo zajiri mitsami uli mjini porlo harmaze hada ye mwono wandu wandu azade waili wenda harmwe radio television amitsami huli ya page Facebook shati dwa zo paro ndini wabehe listi wamba ukango una wandu watsonda wa walibaye malene ya hao wa harmaze shughuli za hao rangu dhahabu rangu mitsango rangu tijamba ndini wamboke kaba na wakati fulani kwa jaliba elistinge josomo ando aonde walibe mapesa hao zila ndeza toka zabaki dokari jebano andu wao wadu yabo benga ba honde hulibi yebuke jasahula na zenongo izonga sijiro hawinji amto parentesi bona jabala nadi waza haukanga bwandu wenji wapati wao ngo furuka mdulo komodo wanzo ya pema hombe mengo mitsani ya maele wanzo ya fanye ndongo fulana afanya majilisi ya lalikenga zija rijuwao kaya yena wili abahandu ngwapishawo melomi jini wa hila ngewe jabala shabo ba homdulo mbajini wanzo ajarmu majilisi nsujini yabo yena wili yani ye envelope yaho yabala ketwanze kentini mwazu 15 ye ulo harmo mjiwa hetsanda ketwanze kentini mwazu 8 undazu 10 yewe ngo fikiruka yamra manda obenge nga Ufaransa wofurukango joshinda urenge mitsango elo hunu pia wende wafanye ndongo hamanda zila ujore jenda bitso silo tsokanga bajoja mimwaliko ye ulo Faransa rangu ngutavela ho shinda alibeze dene ye juze mdulo komori ya tsuparo roha ulo na ulezi wanzo asomese wanzo alise wanzo angale wade yabirile fami yardemile wandu watsanu wanzo deda holisa nzime ndwala mlibe uo wowidziwe ndamno de mane kawo wa mto parentesi la heze bankinde jei na yotskatsi biwaza nimwambie nukaya vanate mitsango ya mji na mitsango ya mraya na mitsango ya shama heni mrutsangiwa na kazekota yoka heni mrubanu nswanza mrane ndele juma zuhiziraru haurali shihwi hasibabu ndingo shelo maudu esa ujo kanzolibe hakanga mwana waba heni mru haruma mji ketsu kansin mwangu 10 au wandu 20 hata mengo miraru wando dahoni gengo fikuru kahari mandu mengo miraru wandu 20 ulona andu atsanu bala wandu 10 wapata
wala patsa mfule wala haupatsa mapesa wala hendela mwaliko wala haupatsa jau wandu wala harima mndu mzima boyarwa bingo joko zilibaji. Donc izo pia nganzo zi structurewa uharimwe miraya uharimwe mashababi wadonwa na mitsango wakishababi wanrwadwe hansuka umtsango watu unu katsuba nafasi yoka 200 euro hausa euro yeye jamitsan gojo kahunda zuijana da hubina balanga una na wasatse yabo ndungu ajito haruma wizi zenongo izo pia tikanza nzambe banwata hunu Faransa ganzo anadamu wajilimite mria tsundo kange manga nge haruma mitsango mine Faransa wo wizi na mtsowa na zenongo zijiro hunu ndungu jobanu hafanya ukumbi nguloze mwana banu hafanya ukumbi hasikomore ndalolo hafanya ukumbi hafanya lele mama hairwa mitsango ya shama hafanywa ajau haribitse na harenge mwana ndafanya pare yo wanadamu wanu ala hakika helisi wa komora kansade numselwe maleneri lona wetwa jubana ekebalo wakatula ringondare mabo kaburi juu yefundi amba ukaheli mruyo mfuoi na tsengeleye familia hao wanahahi ebae kabala tidabora hansukari hano binadamu yengeze listi za hemiksango ya Faransa bana no alo komoro zendo balazo ndo mala honi hula wandu ajodo dunge mfola sanga wandu atso jofesa hiyo haukayo krizi kabati na ringuna riswamihi ya swamiho watende shake na ukiru kwa fuwa komori wala garitsingwamba baledene ndio mrenda parabo dukaju yedene ndio mrione mwana nyamnika yemitsango yinu yemitsango ichingo dunga mrumanganeze ngoma uono mrakaka ono haya ukabalangu kubali kweli yareme ukumbi manga yarenge mapesa tso mashashi ukumbi uni kontinsi ni mwa 30,000 na 60,000 yarudi kweli katsuma nedene lawaye shangulo zoe mwana ngwanzo abisa na mfanyiso kumbi wanatu hao muhimu hao wazine ngoma wenza wafanyeze fete shazede nezilanga rudo kutswambo kana mzie mtini pate gorudu babu kurengela hema na tena plus de 120,000 euros hurudusi komori honde humlo zawada hurudu renge hula 30,000 euros yabo manadamu mzima usojojo fightisho wandu balangabo ngoma zangu washe nango ajobo amabuku balangabo mitsango ya mjina mitsango ya miraya na mitsango ya shama ngotsojoka harmadenes jotimizi 300,000 euros manadamu mzima ngofojo la leje na hizo ngizo realitenga nizijuwao kama tujo kwamba mnunda bobani ndemane kausi wasekaro na nungu ajijusao mijini haribala afanya mashulani ningu nseshongo na ati wa hajao bali balazila maliri jao heli za haja pokori tozala sonsi pia bazima ndungane mbashungane ledao ya kahuzabo katina borejei ya bakinishwa bongo fikiro wajao yabo ija wakati ni wandu wa hemi tsango no wandu endela nao harimaze shughuli nduna beze kweli abomana utinere mbeba tina ushinda mwana mshango wa kololo hasato lwa mbenda ruzojo kauli bandami sijoni kaza mbeba anu maulu tselo anzani juseleji tsundo andwa tano amina mbenne nsujwa mjoko zilibaje na mwaliko hunu na andwa ndela mapesa na jao mlimite mitsango mijini mbria mbeze kwelu kamimi ya listi yangu tibu wa mtsango wa mra shanso anza mra mtsange ziwizili nduna tsotsangara alishifu hauyambe nsure nga mtsango banyo kiri ujisimplifie weshelezi jao heni asaulonama na asalingana naye yafikiriwe kamgware hana moya jamfanye zinu ya jokaba no aba haze mvuzangu pia ngazendelawe mwana ya jilimite yafanye zenongo zahe zike semplo ya doli nde mwana shaa yekawandu watsoba ke helimu harumena mna yoka yandu wajita he haruma taabu yoke noka na solution ye solution bora jabanu mdunaje haruma mba mtsango mzimu hauyanje wana mitsango aidi yeshelezi jao yajidebruye ekahondo mna mtsango mzimu mranawo mjini hatsanganya yajilimita ukaramba ukekemi jiri kubaliana rihansi kota hezendola harumemichi kaya mrati jehunu haribela ukami deulo na zemala una para zemali ya jambe ngulo lwa 20,000 wala wabehozene za tijikombien no warema gari na zila pia zinu unumjisho sharia wandu jofanya sharia rangule omji uni hunu rifutu haukeka ujawe hagari ubeha vedet ubeha nyungu mengomini ubeha jau ubeha bao fulani yabongo sababisho loti na janzeke ngufani haukashinde shiruwa na karno joamba baada ya sinati fanye ngari jwao pari mahususu wa mgazija yaweka karja sanara limitera protejo wanraji yosa wana malezi itila ozambaba anuka izo mhuwa jofanya izo lizo mtitajo kopea ilade mane kao kangara mbuwana hatusolamba ziya baba nizo jofanya bane mwanashwa huongu ujo ya wongu uono ngu kopeo yeheni helu jofanya waba hengu joanza afanya nezo lezi kao jire zinji eke muwaha majanga juya mtitoto anzarenge riba hakazahe yabo izo sawaneze no gozino kanga bandu kwa atsujisikinia na banu sime silamu
heni mdunge mbirilizi wa hema nanya yabweni joshinda unde wasuya hauya hunda nzia zobitsa na bitsemwa nanya ebenge mimi ze proposition zangu mitiso ambabahi mtu anafikira wandu walo harumemi jisirilo ulaye kawe zinji sinderi mili yao na rifanye katiba la hoa menage rifanye reformu ya hezada za hatu ritekota ya heze mali nena mnabidi zaada rizifanye sneke rejama de helena ya hansi wa yakaya hawandu wakopea liswalibo koke jaka ambino andu wakauka zemiaru mahiyo shariti jite haruma majangarala ya hanzari jite no vantara rilata zilowana wa jonda maudu rudir jita asara no mfuhatu lala na malene wanaka kwa shindu ya liba maudu nsu akiyama mrajo kaka jingwa mboje yondo upande wa heze banki tsele zabanuka yengeri shawiria na ukabanu sinikwara ayihunu ya he ekredi municipal abaha ikahonde huta dhahabu ika ya valeur ya 5,000 euros ya bidu rembourse avec intérêt ya hayo benge huzi hundu aruma mtsango bala honde kwa tsukirwa unikapia ikaibidu toshe pamkono ni umwezi uno abongo joto ashe pamkono shakuna ujaurengane hara simpaka udenda wele nouvelle atalada tilijohuji mimi tijeleza ukaminja parofanze nongo hizo rahansi na mrafa mihuno hatu ya zifa shawandu reconcerte ya nao jawe la mihima heze nongo hizo wetsa hashawiri mimi mjelezo kaeba wanaba kredi municipali kwa jaja system yodo ajiri sa ze dhahabu haukayo wako moringa joka nga bandondo labala ngwa ajiriwe mitawo ila wenda wonesa waliyo rawo besho wenyi aparamanga zifanyishi Dubai yeba baba kwa jaja wele system hiyo yokamnungu jwa henda parashe kwa mkono henda kaza henda rende jare jeza no wahunda riyalibala wariwa hunda nala wapatse mndu yekatsi ndizo yeba kwa twanze mrwaje yake kashindia zingamanyi haya blokea yarengela riyali ya haladenku yakakashindure nouvelle wa shirenga akangwa joka valeur ya kwa mkono shazwi majana maili wenda wapatwa rali zuijana na mengo mitsanu yabongo jihundoka ya halisi yabo wahundu faida inji hauke dhahabu ila kelke suwembe ndwaye hansi warenga mali ye valeur ya hao ke japaro kasao wowo toujours ndo alo magana ebenge abo rijareleze banu kaze banki kao mahususu dozilo harmonisi ya Komoro ikawa winji wa hao ngarjo hamba izo banki maskini haukaya kweli mruto aliye kriteri nena mnaopata mdumba hindu shangabo namna tena yotwalilia no bahami kaundo mwenda mfanyoze nongo kena ukirimwe de make ma escrow mjuwao kao binadamu wa Komoro na nduru wapatoze malizinu hatoa kama tajiri lo wafaitishia yakauajirisa kontineri nsanu nge harumwanzima yabola dhima wanyi zima alerteni haukawala wakamakilia wahanu wakaurenga malizi njinani wejawardi sena weli haruma muda fulani wanraolo kamtsu waonata wafaitishia ngabo nusu ya madini ya hauma yarenga en contrepartie ya mapesa bidu wa rembourse ngabo kamtsu joranya simple pour kuari lo haruma taratibu hamada zinu waoti wajeni shawandu wa Komoro hamada si ikao yonde bawanzima ikao sedamana damu hende usoni ze wandu mwaona haruma zensi zinu pia eze entreprise zilo hunu pia zinsimali zao zilo mala hunu warangwenda bala wanjekte nono zila banki wandondo we para ebenge yabo kwezi kanza jerele Zimbabwe kaya na msane rejitartibishe si wa Komoro ridokana wakatire rejelana haruma fikra madazinu rejare na suhilana paske ngamjuwao ukayarisaru wasulisha haruma daraja wanua sawaelewa ukaye mkomoro simambiani tizirejeza ukaya oharumaze malizi njao harume daula Komori zievaluelwa ukaya ze transfer zahe wandu walo wonzi ya he diaspora ngazini kao nusu ya matia ya he budget ya Komoro ya waba hawasa wele wakangio hama do wana adamwika wale wa yinu ngwarengoze bie za avion wesa Komori atupringi oblige mrarenge bie haukam Komori hajihansu kaya denge ngurengo bie azuima jana mailende afanya ndongo ya silo zui jana hula nge oblige ende gamzijuwa ukahunisi toka na mruhafu njomba mru wa umri ndini oliobehe mapesa walende warumi ya harumwe hafani ya udzihemu mfune jao shamdunga obligati nze biazui majana maili yende ya pare mapesa hula udzihemu fuari hauya renge biazui jana na mengo mitsanu yase hulende ya rumezui mengo mine ndongwe kao haruma ani nruma katingu shono ya jeleze vanunga zohendi donc wandu rajina wanupia wasangwa ajelezao ngwa ile wao kaya yabole wa inu kelke swaibe johi kazar mebie ye mkomoringu johula basi bahe wanu waba hawaheze banki surtout wanu waheze transfer ranguri ya rangu jau surtout alobon siju wasa wele wauka kelke swa ye mapesa asatilwa nge oblige ka retire kano jamba nsurenga mindu namba tsero azui kume majamani kazu izinani
haula usikini ne haba ne zetabu no mafu ukamruka juka determiner jo hambano ga obliger dore ngwa mrunguro hali yore dhulumiwa shayotsi haki homrube hainduhun yende ambilo kabida liberali zihuko yalbe ziraru yende ambilo kango libo zikume mfano hadisi monsiju izo yondongo za uhabi wenda mno izo nonge kaonge bido andu pia wajuse matu na hizo kakartima solidera arme mabavu no harme michi badi zinu pia zinu andu zifanya hali hiyo ranyaka tina mrujo mdongole kati ndae haukaze mali zile zinjo warengawe faida de badala yahe mashirika au shande serikali. Donc ija wakati dizo ndingo ambokaya ye solidarite amkomori des structures associatives zilo harme miji ya hatu ne zikao za miji kabati mrujo lifanya ndongo banwe kati ndasi izo ndongo mziju wao tizamba tizirejeza mwesamoroni nga monoze service wando alona wana restaurant wala wakuzemba bizando vinasibu jau wando aruma hula pia do moroni jau zilati societe za serikali zila societe privé ze societe za serikali nga mziju wao iho mamwe iho Comor Telecom iho hydrocarbure iho mbala fulani waondo andu kaongo uneze nyungu za hatu ngwazirumia we heli wanzao norengesho wanzao webesho wanzao shao wandu ikaole wainua tsongeza wandu pia kwa tuhiba des services amangalia harma ze secteur fermé l'informel izo des sociétés kao ngazi ani zinu société privée zinu des sociétés kao ngazi joshinda zibasa we mkomora rafuminga mna ndongo nzima do harma ulozi neledima sonti pianga joka yanga harma dima na ulozi ye kakariti harma zanongo izo rashindara jokanga sina wandu wajwanza wahunde mna vedeti homjini shakwati na zenchida ye masanduku ya mijia nura wapata wa hule vedeti waka walozi wararu wajonda wakati wala vedeti ya bidi wenda walo wajorejeze mapesa baada ya borifu zanongo hizo kazi na ukiri renshe hali no armwe miji na mtafadhali zemaliza mji mtisodo ambangabo hada yeja tsongeza rabasa uhande ya dekando karido wa hama bangwe no wahafwaye no wahamisiri no wana atuenda wenda tobiambi wasawondri hamalaho niwe hiba enusu hao rowa wazahitwa no mena sebangu anzo ajomanga wasawenda atawe soma wakako arejei shawanza wahunde riski orohaja unu wefamonzi yani yeho kana mozaje bwa Komori ebenge kwezi gamkazoban rijeru onane haruma madazindoaji na utsaso ameheka titokea hautsinja tsambakali mala tsubidi yekati shinditsi onesa haina mna yastahiki wonde sedizo Mwenyezi Mungu yekaitso kati bewa yabozo fikra zangu za janai na mimi mwanadamu Muhammadani yabonga joho na haruma madazasa tena. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.